sini Youth Tripura Federation tini district committee YTF district committee tini announcement tha और sini MLA sini Sir Bishigit Deborma sini Tripura Mathani president Boronggulang Sir Bijorangkal Upanjaka tini desing district committee announce hemani joto nubung to sing tahu public di je photocopy ri rikha orno tini je announcement yo committee ni bising tini sini je biskang ingre tribal ni soba sing khaine te biskango sini subangma dal bijal program organize khaijak tongo biskango prothom puilana baigeli kaisa organize khaijang joto district go omoni pore sini Delhi movement bo tong ingre tribal ni bagai kotor kaisa movement Delhi bo sing khaine ni hne je siddhanto na hasa ko ang tini je YTF ni ngui president ngui joto je district committee ni je president working president vice president organizing secretary finance secretary te joto member ona resolutions subo joto ne hambaya prono buskang ni salo o sinigre te bulen choban bagita krak sangma khine te seriously sangma khine ekta sini issue te bulen issue omne sini paithak demand o demand no bikaina sing joto samu sini youth talk sing krak khai sing buskang ni salo samu khine bole hamba joto da 11 district khadan napte bagi khaje to khaje gya turi kya kaisa urban district tongko agartala yang circle di ombo ready no ombo announce khine buskang ni salo